Letsatsi la dipalema, letsatsi la dinyakana, letsatsi la kamorelo, la morada, litlisa, litlisa, agosa lenyaka, lerosa, litlisa, litlisa, agosa lenyaka, lerosa. Tsaneng wo lo lebilego le tlo hwetša pakolo yeo e khokilwego e na le pakolwana le ditliše go nna gomme he motho a ka le bolela le lena le tlo re morena wa dihloka ke gona o tla a khofa a le nea mme lena le tlo di tliša fa. Yeah, we can jump on it. Let's. Bomme bana Puthego kgoši ya gagoši e tla go wena e le bonolo e nametše popolo ba ka be ba re kgohlomeditse re ntse re kutlwa mohla bohlanya ba bona bo re tukelang mehleng eo metsi a ka be a re khurumeditse mme diphororo di ka be di fetile godimo ga meya ya rona. Dafita le yena a hlwella ka godimo ga lefika
ha a baleha paleho ho Saule. Meya ya rona e phunyuhile jwalo ka nonyana lerabeng la motshwasi. Leraba le ne le khaohe mme ra phunyuha. Ke ka hoo bana beso a re phahamiseng mahlo a rona re re, thuso ya rona. Thuso ya rona. Thuso ya rona e lebitsong la hao wena Jehova. Wena eo o entseng lehodimo le lefatshe. Mme o boloka nnete ka o sa eng kae. Amen. Rona. Jaaka re le phutheho. Barutuwa ba ntate Modimo ba bitsitsweng ba halalelang kere. A le ke le newe mohau le khutso ke Modimo ntate wa rona. Le ke morena wa rona Jesu Kriste. Tokisong ya matla a moya o halelang. Amen. Wena Jesu ke tla tshepa. Tumelong ya ka mehla Jesu ke tla boka. Tshebeletso ya ntate Modimo a re qaleng ke hona mesong ya kajeno ha re opela temana ya mathomo ya bobedi. Ya boraro ya bone tseo di kenyetsang le lehlaso. Hosana 7:4. Temana ya mathomo ya bobedi. Ya boraro ya bone tseo di kenyetsang le lehlaso. Le ka hona nako la diemo tsena tse re iphumanang re le ka hare ho tsona. Mme ha re tla tsatsing la kajeno re a o phahamisa hore wena o Modimo ya sa pallweng ke sepe. Wena ona o kileng wa phakisa, wa re hlwibila Modimo wa rona, wa re tshwara ra phela. Ke ka bakeng leo tsatsing le lengwe le le lengwe ha re kgaotse ho ka kgweletsa mo ho wena, ka he wena o le Modimo wa rona. Re na le wena ka mehla yohle o le modisa wa rona. Ona o re tsamaisang ka hare ho metsi ana khutsitseng. O ya ho re fulisa ntate wa rona. Bjang bona bo leng hantle. Ke ka bakeng leo re reng re phahamisa le lebitso la hao tsatsing la kajeno. Ntate wa rona ya mahodimong, ha re simolla ka tirelo tsatsing la kajeno re tla re hopola bana ba bo rona, bana bao malwetse a ikadimileng mebele ya bona. Ba bangwe ntate wa rona le mesong ya kajeno ba ka hare ho tirelo, ba tlile ba ikgoga honne bolwetse boletse hodimo ha mmele wa motho. Ntate wa rona, ngwana wa hao
le sefahleho sa hae ka mokgwa o seedileng ka hona, a ntse a smile ntate wa rona, empa wa tseba hore ka hare ho mmele wa hae ho na le bolwetse bona bo ntate wa rona bo mo hlokometsang tsatsing le lengwe le le lengwe. Ba bangwe ntate wa rona ba ka hare ho malapa ka sena sebaka, ba diphateng tse tjhesang, ba hlokometswe ke ba bo bona bao ba ba ratang. Ba bangwe ba ka hare ho bookelo, ba hlokometse ke dingaka, ke baoki le metjhini ena e ba potapotileng malwetse a ikadimile mebele ya bona. Mme re rata ho rapela mesong ya kajeno ntate wa rona wa mahodimong hore e ke ka ba wena o tla theosang ka matla a moya wa hao o halalelang, o yo tshwara mo bolwetse bo letseng teng. Ebe wena ntate wa rona o tla fodisang ka kgaogelo tse o nang le tsona godimo ha rona jaaka re le bana ba hao, malwetse ana a rona a farologaneng. Ntate wa rona, mesong ya kajeno re hopola bana ba bo rona bao ba neng ba patang, bao ba ba ratang matsatsi a fetang. Ha re dutse ka hare ho tirelo, go na le ba bangwe ba eme mabitleng a ahlameng ho laelana le ba bo bona bao ba ba ratang. Ba bangwe ntate wa rona le mesong ya kajeno re fumane melaetsa ya ba bang ba bo rona ba fetileng, mme re yo kena ka hare ho ditokisetso. Mme re bitsa wena ka mokgwa o Dafita kileng a buang ka hona, le nka tsamaya molapong wa moriti wa lefu, ha ke boife bobe bofe hobane Jehova a na le nna. A re le ha ntate ko tsa mme ba ka ntahla, empa Jehova o tla nthola. Mme le mesong ya kajeno ntate wa rona, re re batho bohle bana ba utlwang bohloko ka tirelo tsena tsa ho fetelwa ke bao ba ba ratang, phumula meokgo ena e reketlang marameng a bona, dipelo tsena tse kgerogileng ha di busetse kwena sekeng. Mme le bohle ba ithobaletseng e ke ba ka ithoballa ka khutso. Ntate wa rona, mesong ya kajeno re tlile tirelong, meya ya rona ba bangwe e phunkhane, meya ya rona e senyehile modimo wa rona mahodimong. Re kopa molokisi wena o tsebang motho, ona kileng wa budulela moya wa hao ka hodimo ha motho e le mmu ona wa lefatshe. Tlile mo ho wena modimo wa rona, lokisa moya wa rona ka dipina, ka dithapelo, ka lentswe. Ha re fana ka matlole, lokisa meya ya rona. Ha re khutlela malapeng, re khutlele re le batho bana ba ntjhafetseng. Re kopa tse le tse dingwe re sa o laele ka lebitso la morena le mopholosi wa rona Jesu Kreste, kgoši ya kileng a shwa a re šiela bophelo bo sa feleng. Kreste ya re fa maatla. Amen. Psalm 31 verse 1 to 16. Psalm 31 verse 1 to 16. In thee, O Lord, do I put my trust. Let me never be ashamed. Deliver me in thy righteousness. Bow down thine ears to me. Deliver me speedily. Be thou my strong rock. For a house of defense to save me. For thou art my rock and my fortress. Therefore, for thy name's sake, lead me and guide me. Pull me out of the net that they have laid privily for me. For thou art my strength. In thine hand I commit my spirit. Thou hast redeemed me, O Lord God of truth. I have hated them that regard lying righteousness, but I trust in the Lord. I will be glad and rejoice in thy mercy, for thou hast considered my trouble. Thou hast known my soul in adversity, and hast now not shut me up into the hand of enemies. Thou hast set my foot in a large room. Have mercy upon me, O Lord, for I am in trouble. Mine eye is consumed with grief, yea, my soul and my belly. For my life is spent with grief, and my years with sighing. My strength faileth because of my iniquity, and my bones are consumed. I was a reproach among all my enemies, but especially among my neighbors, and a fear to mine acquaintance they that did me without
felt from me. I am forgotten as a dead man out of the land. I am like a broken vessel. For I have heard the slander of many. Fear was on every side, while they took counsel together against me. They devised to take away my life, but I trusted in thee, O Lord. I said, Thou art my God. My times are in thy hand. Deliver me from the hand of mine enemies, and from them that persecute me. Make thy face to shine upon thy servant. Save me from thy mercy's sake. Thank you. He baswa ba ntsha temana e tei kgotsa tse pedi tsa sefeng ke tla kopela o mongwe wa baswa puthego ga re tla puthegong le ga re tla ka maima a re nang le one empa re tla re tletse ka ditebogo re lokela go tla go leboga modimo ka tsotlhe tse re nang le tsona mme ga re kena ka gare go thapelo ya tebogo ke tlo kopa ga baswa ba ntsha temana o mongwe wa baswa ba leng teng a tle mo pele go tla gore etsetsa a thanksgiving prayer from the bottom of his or her heart. Allah tell mo modimo ditebogo tse modimo a re etsang. Ba sa ka sefela a tla ngwana wa ka go etsa thapelo ya tebogo. Father Lord, we have come to you today to ask you for blessings, to ask you to revive our soul, to ask you for many more, to ask you to forgive our sins. We praise you, we love you, and we have come here to praise you and spread your word. We repent our sins every day for you, Father Lord. May you please accept us into your holy gates of heaven. Amen. Temana ya mathomo fitlhela mo temaneng ya 12. Let us read together this morning summary of the law of God from the book of Deuteronomy chapter 6. We read from verse 1 up until verse 12. Deuteronomy chapter 6. Verse 1 to 12 is where we will be reading summary of the law of God. Miribala mantswe ana alatelang a reng. Le ditaelo le dikatlholo tseo Jehova modimo wa lona a ntaetseng go le ruta tsona gore le tle le etse ka tsona lefaseng leo le yang go le rua. O tle o tšhabe Jehova modimo wa hao ka go boloka melao ya hae yohle le ditaelo tsa hae tsohle tseo go laelang tsona gore o di boloke e le wena le mora wa hao le mora wa hao ka ditshiu tsohle tsa go phela ga hao matsatsi a hao a tle a ngatafale. Oho Iseraele di utlwe hle mme o itise go boloka melao eo o tle o be le lehlohonolo mme le ate haholo
lefatsheng le kollang lebese le dinosi, jwalo ka Jehova Modimo wa bontatao a o boleletse. Utlwa Iseraele, Modimo wa rona ke Jehova, Jehova a nnoši. Rata Jehova Modimo wa hao ka pelo ya hao yohle, le ka moya wa hao wohle, le ka matla a hao ohle. Ditaelo tseo ko o laelang tsona kajeno di be pelong ya hao, o tle o di rute bana ba hao, mme o bue ka tsona ha o dutse tlung ya hao, le ha o le tseleng o tsamaya, le ha o yo robala, le ha o tsoha. O di tlame matsohong a hao hore e be dipontsho ho wena, mme di be jwalo ka moqhaka phatleng pakeng tsa mahlo wa hao. O di ngole difateng tsa menyako ya ntlo ya hao le mamating a yona. E tle e le hobane Jehova Modimo wa hao a o kenye lefatsheng leo a ananetseng bontatao Abrahama, Isaka le Jakobo hore o tla o neya lona, e le metse e meholo e metle eo sa kang wa e aha, le matlo a tletseng menono yohle a sa kang a tlatswa ko wena, le didiba tse tjhekilweng tseo sa kang wa di tjheka, le merara le mehlware eo sa kang wa e hloma. Mme ha o setse o jele o khotse, o iponele hore o se lebale Jehova ya o ntshitseng lefatsheng la Egepeta, tlung ya bohlanka. Amen. Ha re ipoleleng dibe tsa rona mesong ya kajeno ha re opela ha mmoho Hosana 1:1-4. Melao ya Ntate Modimo, mme ha re shebella re itekola, ra bona hore tshwanela hore re ipatumetse pele ha setulo sa hae mona mo re bolelang dibe tsa rona, mme ebile re kopa hore a tlose dibe, a tlose ditshila. Lentswe la Ntate Modimo leo e leng seikokotlelo sa maphelo a rona. O re ha bua e le mokgwa wa ho fumantsha kgothaletso ya tshwarelo ya dibe tsa rona. Ka molomo wa moprofeta Ezekiele, kgaolo ya 36, temana ya 22. Ha ho le jwalo, e re ho ntlo ya Iseraele, Morena Jehova o re, ha ke etsetse lona ntlo ya Iseraele, ke etsetsa lebitso la ka le le khethehileng, leo le le sentseng ditjhabeng tseo le fitileng ho tsona. Le hona ke tla le halaletsa lebitso la ka le leholo, le sentsweng hara ditjhaba tseo le le sentseng hara tsona, hore ditjhaba di tle di tsebe hoba ke nna Jehova, mohla nna ke leng Morena Jehova, ke ikhalaletsang ka lona pela mahlo a bona. Ke tla le lata ditjhabeng, ke le phuthe mafaseng ohle, ke tle ke le busetse naheng ya heno. Ke tla le tshela ka metsi a hlwekileng hore le tle le ntlafale. Ke tla le ntlafatsa hore le hloke ditshila tsohle tsa lona le ditshwantsho tsohle tsa lona. Ke tla le neha pelo e ntjha, ke kenye moya o motjha ka hare ho lona. Ke tla tlosa pelo ya lejwe nameng ya lona,
ke le neye pelo ya nama. Mme morago wa fumantshwa ke gona kgothaletso ya tshwarelo ya dibe tsa rona. E ka kgona le rona re bontshe Jehova Modimo wa rona tebogo ka o ka bua seo rona re dumelang mo sona. Mme ka sena sebaka re dira ditemana tse 12 tsa tumelo ya boapostola. Re bua mantswe a nana ohle ka nako e le nngwe, tlhaloganyo e le nngwe, molomo o le mongwe, pelo e le nngwe. Ha re bua mantswe re re ke dumela sebaka re rata ho mema re o bitsa ntate wa rona gore o tlo hlonolofatse puiso ya lefoko la hao. Thibulla ditsebe tsa rona, o bule dipelo tsa rona. Lentswe la hao le tle le fumane sebaka ka mohare ha maphelo a rona. Ka o ka badiwa ha lona fela. Ka o ka badiwa ha lona fela. Le tle le etse se sengwe ka hare ho maphelo a rena. Le hlonolofatse ntate wa rona. O hlonolofatse puiso ya lefoko lena le meboya yohle e tla utlwa lentswe la hao. Ka lebitso la Morena le Mopholosi wa rona Jesu Kriste. Amen. Otate.
amohela le ho leboha monyetla ona o re o fumanang wa ho tla ho kena ka hare ho ntlokhethwa ya Jehova Ntate Modimo wa rona. Le sena seo se re tlisang ka hare ho ntlokhethwa letsatsing la kajeno ke ho tla ho kopana hammoho le Ntate Modimo ena eo ka matla a moya wa hae o halelang matlafatsa le ho hodisa ho ruta le ho kgalemela maphelo a rena. Mme ke re le mesong ya kajeno Ntate Modimo ona o re mo sebeletsang ka mehla yohle ya ho phela ha rona eke a ka re etsa ka hore le ka hore ka Kreste Morena le mopholosi wa rena. Amen. Amen. Puiso ya lefoko la Ntate Modimo le motjha ona o a hlophisitsweng re bala ha mmoho buka ke Evangeli ho ya ka Johane kgaolo ya 12 temana ya 12 ho fihlela mo temaneng ya 10 o robang monwana o le mong. Our scripture reading this morning as we prepare one of our youth to come and read for us the Gospel according to John chapter 12. We read from verse 12 up until verse 19. John chapter 12, verse 12 to 19. Evangeli ho ya ka Johane kgaolo ya 12 temana ya 12 fihlela mo temaneng ya 10 o roba monana o le mong. Ya ba moswa a tla a re balla yona. I greet you all in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Today I'll be reading from the book of John, chapter 12, verses 12 to 19. The title reads as Jesus comes to Jerusalem as king. The new day, the great crowd that had come from the festival heard that Jesus was on his way to Jerusalem. They took palm branches and went out to meet him, shouting, "Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel." Jesus found a young donkey and sat upon it. As it is written, "Do not be afraid, daughter of Zion. See, your king is coming, seated on a donkey's colt." At first, his disciples did not understand all this. Only after Jesus was glorified did they realize that these things had been written about him, and that these things had been done to him. Now the crowd that was with him, when he called Lazarus from the tomb and raised him from the dead, continued to spread the word. Many people, because they heard that he had performed the sign, went out to meet him. So the Pharisees said to one another, "See, this is getting us nowhere. Look how the whole world has gone after him." Go lehlohonolo ba utlwang lentswe la Ntate Modimo ba le akanya ba le beya dipelong tsa bona. Ke bona ba tla bonang mmusho wa hae. Motivational speakers and presenters study strategic plan. Ba thomile ka ho etsa mosebetsi o ba le ka mo dikerekeng.
ba bala dipisalone, not knowing who Modimo was preparing them. For one day they will be standing in front of the multitude. Ba bolela whatever. Bana ba ka, keep the good work up. Bana beso moreneng ntumeleng tsatsing la kajeno ke tle ke buisane le lona ka mantswe ana a re a fumanang mo temaneng ya 13 13. Banka makala a difate tsa palema mme ba tswela go mo kgatlhanyetsa ba hua ba re Hosanna ho bokwe morena wa Israele ya tlang ka lebitso la morena. A re rapeleng. Bua ka molomo wa mohlanka wa hao o rute maphelo a rena. Bua re matlafatse ntate wa rona. Bua re hopotse, bua re age. Mesong ya kajeno re tshwana le Samuele wa kgale ha o bitsa la boraro ya ba re bua morena mohlanka wa hao o mametse. Le rona mesong ya kajeno re bua morena mohlanka wa hao o mametse. Re kopa tse dingwe ka Kriste a re fa maatla. Amen. Momamedi e a rategago wa morena wa rona Jesu Kriste. Bajuda jaaka e nabe e le setšhaba bana le meletlo ya sedumedi eo baneng ba iketeka ngwaga o mongwe le o mongwe wa ho phela ha bona. Mme ditsebi tsa thuto ya ntate Modimo ba tla lekanya hore meletlo ena ya Sejuda eo e neng e ketekwa ngwaga o mongwe le e mongwe e ne e le meletlo e senyane. Mme Bajuda ka mehla yohle ha ba ne ba keteka meletlo ena ya bona ya sedumedi, ba ne ba rata ho ikhopotsa ka dintho tseo di ileng tsa etsahala morao. Mme ka mehla yohle ha ba ne ba keteka meletlo ena, e ne e le mokgwa wa ho ka gopola dintho tseo di ileng tsa ba etsahalla, mme ba te khopotse ka ntate Modimo ona o a kileng a ba thusa. Ke ka bakeng leo ka mehla yohle ba ne ba keteka meetlo le meletlo ena ya bona ya sedumedi, e le mokgwa wa hore ba itsosollosa, e le mokgwa ona wa horeng ba te khopotsa dintho tsena tse kileng di a dirahalang, not only to remind themselves ka dintho tseo di etsahetseng, but also to understand the impact of that festivity has done ka mohare ha maphelo a bona. Mme e nngwe ya meletlo ya sedumedi eo Bajuda ba neng ba iketeka e ne e le moletlo ona o bitswang hore ke Paseka. Mme Paseka ena e ke buang ka yona mesong ya kajeno e ile ya hlomiwa bukeng ya Exoda ka nakong eo ntate Modimo a lokollang bana ba Israele lefatsheng la Egepeta le bokhobeng bo ba neng ba leng ka ho bona. Mme ntate Modimo ka nakong eo a neng a ntsha setjhaba sena sa Israele bokhobeng mona, mme a hloma moletlo ona wa sedumedi ona o bitswang Paseka. O ile a fa taelo ho bana ba Israele hore moletlo ona le lokela ho keteka ngwaga o mongwe le e mongwe. Mme ha le keteka moletlo ona wa Paseka, le tlabe le hopola letsoho le otlolohileng, le tlabe le hopola kgaogelo eo ntate Modimo a kileng a e dira hodimo ha maphelo a lona, hore le seke la lebala hore ho
tlositsweng ha lona ka hare ho bokgoba e ne e se ka bokgoni ba lona, empa e ne e le ka Modimo o a ileng a le pholosang matsohong a Faro. Mme ha bana ba lona ba le botsisa mengwaha e tlang hore reng re keteka moletlo ona, le tla be le ba bolella ka moo Ntate Modimo a kileng a le etsa ke hona ka ho loka ha le pholosa ka hare ho matsoho ana a Faro. Mme bana ba Israele ba ne ba keteka moletlo ona ngwaga o mongwe le o mongwe without fail, ka lebakeng la horeng it reminded them ka dintho tseo di ileng di ba etsahallang ba le Egepeta. Le ha e le hore bao ba neng ba phelang matsatsi a tlang ana ba ne ba se Egepeta, empa they heard ka batswadi ba bona hore re ne re phela mo seemong se ntseng jana Egepeta, mme Ntate Modimo a re lokolla mo seemong seo re leng ka ho sona. Mme re lokela ho keteka moletlo ona, re godisa lebitso la Ntate Modimo le tseo a ileng a re etsang tsona. Mme mona mo re balang teng mesong ya kajeno, Bajuda ba Jerusalema ba ilo keteka moletlo ona wa Paseka. Mme ho ya ka mongodi wa evankheli ena Johanne, mona mo re badileng teng mo temaneng ya 12, o re matsatsi ana a le a matshelela pele e tla toba Paseka. Mme ha re mo temaneng e re balang mo ho yona, o bolela mantswe a reng itse go sasane ya ba utlwa hore Jesu o tsena ka hare ho Jerusalema. Ko ka mantswe a mang, Bajuda ba ne ba tlile Jerusalema ho tla ho keteka Paseka. Mme ha matsatsi a ntse a tsamaya, ha Paseka e ntse ba dumela, ho ile go fihla lebaka la hore morena Jesu le yena a fitlhe ka hare ho Jerusalema. Mme hopola Jesu ke Mojuda, le yena Paseka o ne a phela a ntse a ya ho iketeka ngwahang o mong le o mongwe. Ha re bala ho buka evankheli ya Luka chapter 2 from verse 41 o ya ko ntse o e bala o ya ko pele, ke mona re kry-ang mantsweng a horeng ka mengwaha e Jesu ka nako a nang le mengwaha e 12 le batswadi ba hae ba ile Jerusalema ho yo keteka Paseka. Mme ha fihla Pasekeng ko, batswadi ba hae ha ba kgutlela morao ba se lemoge hore Jesu ha na le bona. Ka nakong eo Jesu o ne a le ka hare ho tempele a botsisana le ba mangwalo ka ditaba tsena tse amanang thuto ena ya Sejuda eo ba leng ba le ka ha yona. Then it means morena Jesu le yena o ne a ya Pasekeng ho ya ho yo keteka ha mmoho le Bajuda ba bangwe ka hare ho Paseka ena. Mme Bajuda ha ba ne ba ya moketeng wa Paseka, ba ya kwale ngwaha le ngwaha hore ba ye ba ilo tekamanya le Bajuda ba bangwe le to khopotsa ka Paseka ena ba nang le yona. Empa ho ne go na le ntho e le nngwe eo ke e lekanyang hore Bajuda ba ne ba na le yona maphelong a bona. Ha ba ne ba ya Pasekeng, ba ne ba sa e fela go yo gopola history ya setšhaba sa Sejuda, empa batho bana ha ba ne ba ya Pasekeng e ne le barwetsana le bahlankana bomme le bontate ba tswang dinthong tsa bona. Mme ha ba tla Pasekeng Jerusalema, e mongwe le e mongwe o ne a na le a goal ya hore ngwaha ona ke ya Pasekeng. Mme ha ke tsena Pasekeng ke nyaka hore ha re dira moetlo ona wa Sejuda le Paseka, empa nna ke nyaka ho rapela Modimo hore ntho e le monna ngwahong ona nka re ka tloga. Batho bana ba ne ba ya Pasekeng ba na le maemo a farologaneng. Ba bangwe ba ne ba ya Pasekeng a re lelapa la ka le tsweletse pele ngwahong o fetileng. Mme ngwaha ona ha ke tsena ka hare ho Paseka ke nyako fitlha ke botse Modimo ke re ke a o rorisa hobane Modimo o nsireleditse le lelapa la ka ho fitlhela tsatsing la kajeno. O mong le mong ha ya Pasekeng o ne a ya a rwele merwalo eo a neng a e tshwereng e mo inelang a tseba hore ha ke fitlhile Pasekeng merwalo ena ke e tshwereng ko fitlha ke e role, mme ha ke o rotse ha ke kgutlela lapeng la ka ke tla kgutlela ke le motho ona wa fetohileng. Bana ba ipotse hore ho ya Paseka e ne e le nako ena e ba fang a hope ya ho ba transformed, a hope ya ho ba renewed.
but also a hope ya ho ba relieved ka mohare ha tsena tsotlhe tseo ba neng ba kopana le tsona. Mme ba dutse bomme le bontata ke tsebe hore ba ne ba dutse ka mokgontseng bjang. Matsatsi a rena re na le ditilo, di-campchair, dibanka, ha di le mererong re nna mo tsona mola ra iketla ra nepa seka ya batumela mola re di prepare. Mara ha re ntse re dutse ka setlhopha e le bomme ba dutse tjena re bontate ba dutse tjena o mong le mong ka mpelong ya hae wa tseba hore go etsahalang. Mme ba ne ba dutse mo ba leng ba dutseng teng ba utlwa ka mokgoshi wa hore ba re Jesu a shuwatla. Bona ba bangwe ba ha ba utlwa taba ena ba ne ba tseba Jesu, ba ile ba mmona, ba bangwe ba ile ba mo tshwara, ba bangwe Jesu o fodisitse ba bo bona. Mme ha ba utlwa hore Jesu a shuwatla, ba bangwe ha ba mo tsebe, ba utlwile ka batho ka Jesu ona, mme ba ne ba hloka hore something must happen ka mohare ha maphelo a bona. Mme ha ba utlwa hore Jesu wa tla, ba re mo boneng ba dutseng teng ba ile ba emella. Mme ha ba emella ba ya ba ka le thabo pele ha morena Jesu. Mme ha ba fihla mo ho morena Jesu ba fihla ba opela serapela, Hosanna ho bokwe morena wa Israele, Hosanna ho bokwe ya tlang ka lebitso la Jehova. E le mantswe a tswang ka mohareng ha melomo ya bona. Mme lentswe lena Hosanna he ba le tlhalosa ba le bolela hore ke a cry of praise, ke sello sa thoriso. Nkile bona motho wa lla mara wa rorisa, ke batho bana ba leng hopeless, batho bana ba leng in a dark place ya maphelo a bona, mme ha ba rorisa ka sello se tswang botebong ba bona. Hosanna ho bokwe ya tlang ka lebitso lena la Jehova. Mme ditsebi tsa thuto ya Ntate Modimo di bolela hore lentswe lena Hosanna first appeared in the 12th century from the biblical Hebrew phrase. Mme lentswe lena ha ba re ba le tlhalosa, ba le tlhalosa hore ke a pray to save us or rescue. Ka mantswe a mang ha ba ne ba re Hosanna, ba ne ba re morena Jesu rescue us. Ha ba ne ba hwella ba re Hosanna, ba ne ba re morena Jesu save us. Ha ba ne ba hwella ba re Hosanna, ba ne ba re morena Jesu re pholose hobane o bona seemo se re leng ka hare ho sona. Mme dintlha ke tse pedi tseo ke di lekanyang ka ditaba tsena. Bajuda ha ba ne ba re pholose, ntlha ya mathomo o hopole hore ka nakong eo morena Jesu a neng a phelang ka nakong eo, Bajuda ba ne ba sena a leader, Bajuda ba ne ba sena kgoši, go tshwana le ka mokgwa o Bajuda ba ne ba na le dikgoši mo testamenteng ya kgale. Bajuda ka lebakeng la hore go ne go sena kgoši, ba ne ba buswa ke mmušo wa Roma. Mme mmušo ona wa Roma o ne o sa dumelle hore Bajuda ba be le dikgoši, knowing exactly hore ha Bajuda ba ka bana le kgoši eo o tlo rallia setšhaba sena sa hae a se motivate goreng we are enough ke these Romans a re lwaneng le bona gobane ba re gatelletse mo re leng mo teng. Mme ka lebakeng la gore ba ne ba sena kgoši, go ne go na le leadership vacuum, ba ne ba gashagane o mongwe le mongwe a no iphelela ka mokgwa ona a iphelelang ka gona. Mme Roma e ne e dumelela fela gore go be le moprista e mogolo o a neng a performang religious rites tsa Bajuda ka nakong eo. At the same time, that high priest ka mo lekanya goreng e ne e le a puppet of the Romans. O ne a dutse mona fela a beilwe e le a face mara pila di-interest tsa gore Bajuda e be batho bana ba tseyang hantle di lokela gore di tswelele pele. Mme Bajuda ka lebakeng la their condition ba ne ba phela ba lebeletse goreng ka le leng la matsatsi go tshwanetse go be le Mesia wa tlatlang bophelong ba bona go tla go ba pholosa mo matsogong a ba Roma, matsogo ana a neng a ba gatelletse, matsogo ana ao a neng a sa batle go bona ba tswelela pele. Batho ba ne ba phedisiwa ka mokgwa o ba neng ba sa rateng ka gona gobane ba gatelletswe ke mmušo ona wa Roma. Mme ntlha ya bobedi, Bajuda bona
They had their own personal struggles. Mo baneng ba phela mo teng. They wanted to cope with the demand of life. Mo baneng ba phela mo teng. Me ha ba utlwa maima a ba leng ka mahare ha bona. Ba utlwa le Jesu ngaka ya batho shu wa ka ba re Hosana ha o bokwe ya tlang ka lebitso la morena ka expectation ya gore Kriste ha tsena bophelong ba bona o tlilo ba nyollosa mo diemong tsena tsotlhe tseo ba neng ba iphumana ba le ka mogare ga tsona ke yena Kriste a tlilo kgonang gore a ba thuse gore ba kgone go emelela gotlhe mona mo boneng ba tsamayang teng ke ka bakeng leo ba bua mantsweng ana Hosana go bokwe morena wa Iseraele wa tlang ka lebitso la Jehova. Le lentswe la Modimo bana beso ba ratwang ke morena wa rona Jesu Kriste le bua le rona le mesong ya kajeno la re hopotsa gore Bajuda ba ile ba dira eng mme a le re hopotsa seo Bajuda ba ileng ba se dirang le hopotsa rena ba re kopaneng mesong ya kajeno matsatsi ka a makae re ya Pasekeng Jesu a kena Jerusalema ya bophelo ba hao mme o seke wa misa opportunity ya gore ha kena bophelong ba hao o ka mo gwella wa mmitsa gore Hosana ho bokwe ya tswang ka lebitso la Jehova ha o gwella mantsweng ana gore morena Jesu come and save me morena Jesu come and rescue me ka hare ha situation tsena tse ke iphumana re le ka hare ho tsona bo mme bontate le paseng le phela ka mara lona ena tseba ka mahara ha dilo man wa bona he nke bo re khonagala gore go etsiwe x-ray ya mathata ba e bea so ka mahara ha kreke ka mabone a le a betha mo maphelong a rena ditlhaloganyo re kgone go bona di-x-ray tsa mathata re iphumana gore re ka mogare ha dintho tse ngata tsa bophelo ba rena wa tseba sometimes o le mme kgotsa o le ntate o le moradi o le mohlankana o etse re kopana le dilo mo lefatsheng and some of those things they are busy breaking us wa tseba re ka mogare ha malapa re dutse empa dintho ka mogare ha bolapa ka mona ha o monate ha o tsoga le o tsamaya strateng o bona nkare batho ba tseba ditaba tsa gago o etse di dutse ka mogare ha bophelo o zamile tsotlhe mo lefatsheng gore o ka ba kaone ka bophelo ba gago empa ka mehla yotlhe ga ntse o rata go tswelela pele o phela o kopana le di-stumbling block mo bophelong ba gago mara mesong ya ka jeno e re come and save me come and rescue me Jehovah Hosana ho bokwe ya tlang ka lebitso la Jehova e re Kriste in my personal life ke lekile tsotlhe man ke kopana le tse ngata I find myself ke le ka mogare ha lefifi bophelong ba ka e tla nyolle ka mogare ha seretse sena se ke iphumanang ke le ka hare go sona come and rescue me mo situationeng seo ke leng ka mogare ha sona ke le ntho tsa bophelo tse re kopanang le tsona ene ke na le botsa batho ba ngata gore o tla o setlafatsa o itse bophelo bo tla o setlafatsa wa re go tshela cream camphor gore Vaseline blue seal wa bona sa ebe selo gore ha o itsa sa mo letlalong gore wa bona letlalo le kwenya Vaseline ela o setlefetse ke bophelo mona wa bona right o kampane ke no tsa blue seal ke tlhatswe ka yona ha o sana ntho e ka etsa e le bophelo re try go cope with the demand of life mme ntho tse ngata re enta ba eba di-stumbling block mara ha re rapela ka jeno ka lentswe lena Hosana re re Modimo even ka mo di-circumstances tse re nang le tsona re thuse re be le peace of mind re thuse re be le khutso there are certain things o ka nna wa palla go di change at this present time ya bophelo ba hao mara ha re come and rescue us re ra gore e ka Kriste o be le rona sekepeng sena sa bophelo ba rona ha o ba boima o no re theka gore khone o yemella o tsamaye o ntse o tsema boima bo bo le mo go wena empa re bona ka Kriste o nthekile ha ke bona nkare ke awa o tshwara ka letsogo wa yemella o ya go pele go mmere go nkwana ba bona nkareng o le re feditse ka yona re mo breakile there is nothing that he or she can do mara mantaha ba o bona o tsena o smile o ya go tea room o
tshela tee o ntse o nwa bona ba ipotsa goreng ba feditse ka wena mara ke hwelletse ka re come and rescue me mme o tlile a ntshwara ka letsogo a re a o kentse leave man a o kentse sick leave o sa lwale a reye o ba fe sefatlhego sena ba re ga ba o bone o ba bona ba tšhaba a kante kota e tshwereng ke kota ya motamang ga ba re kota o e tshwereng o nna ka tshwara kota ke tshwere go sa nna morena wa Iseraele o kere ga ke mo hwelletsa lampotsa re bona ga go etsagale mara ngwana wa ka ke o beputse and there is nothing e tlo etsagalang ka bophelo ba gago le mesong ya ka jeno bana beso ba ratang ke Kreste go maimeng otlhe a re kopanang le ona hwella e re go sa nna man ka mogare ga lelapa o bona nkare ngwana o bontshepila o etsa dinthonyana tse ding tsa moema fatshe tlwaelo tsa lepanta go ba jampintatse o ntse o betha ngwana e re go sa nna modimo I'm bringing my child to you o bone modimo a fetola bophelo ba ngwana ka mogare ga lelapa la gago re na le solution and o ipotsa gore di-solution tse o nang le tsona di tla kgona go solva ngwana ona go o lebelela o belege ka 1937 ngwana wa gago o beletse ka 1981 o neno 1937 le 1981 di a tshwana ka nako ya gago le nako ya gae these are two different scenarios yena o phela bophelo ba gae bo wena bo bonang ka reng a se ba mannete maka le ba teng go reng bophelo ba nka a se ba mannete go sana go roke ya tlang ka lebitso la Jehova o bone modimo wa tsena ka mogare ga bophelo ba moswa a mo shaika a mo tshwara a mo apeya a mmeapila ngwana a khutlela seemong sa gae wena o le motswadi o no etse go sana go bokwe come and save me come and rescue morena ka lebakeng la ngwana o ke nang le ena and when you do that modimo ona wa o araba bana beso ba ratang lefatsheng lena go na le ntho tse ngata tseo ke rata o botsang batho ke re ke di-habit ga ke nyako di-mentiona ka mabitso a tsone le di-10 commandment di tlhaelakana tse ding tsa tsona wena wa di tseba kere ankere wa tsebe setse o le rakhadi ka mo ntlong wa pere khiba ka lenyalo o ntse mo setilong o tshwere khia ya ka mo ka moreng ka mone ankere o ntse ka wa setlhabosela selo se se bjana sena ge ba tla ba nyako nyaka sešebo ka mogare ka molore rakhadi ba re sešebo se fedile mantswe a mathomo a bolang hei ba lapisa maro memele batho monyanyeng ba lapisa ka sešebo se sukile ba se rekileng gore se se tlo jewa more ke boramogolo a ke latetse ka nakong eo motšhanare ka nthola o e nyakang eng o thoma le o kwata gore a e etsagale ka mogamapone mara se ta ba tsora etsang ke ta o kwatetsela mapone a sa etsang ante ke mathata ke di-habit tse nang le tsone e tse ding tsa tsone o di lekile le ka mo kerekeng o lekile mara wena mmereko wa gago ka mo kerekeng ntho o etsang o phela o fapantsha batho ke di-habit tse re nang le tsone ge batho ba kopana mo mekgatlhong meeting wa tsena o teng ga o thoma o tsena ba dumang ka romo ka kamisa letsoare ke proposal closure meeting e sena teng dimotso thomile ke di-habit tse re nang le tsone and o tse ngwana ka wa rategang tse ding tse o lekile gore modimo a o thuse gore modimo nthuse di fela ka mo lapeng ka mo ga ke tsena fela batho kore a ba sa le monate and na ba opela di fela ga ke phaka koloi yaka ga se no phaka se fela sa fela o molomong a ba le mathata o lekile modimo nthuse gore ke boelele ke be motho o batho ba tla reng ga ke le ka mogare ga bona ga ba monate o paleletswe e re go sanna go betlo ya tlang ka lebitso la morena gore modimo deal with my habit dila ka mekgwa e yaka e etsang gore batho ba sa utlwa monate bona ke re batho ba tshwantseng ka re o compromise le mo o nang le nnete ke nnete a o e compromise mara sometimes dinnete tsa rena kore ke too much truth man busanyana kore tlwela go bolela nnete e feleletseng bolela dinnete mara dintho tse o na le tsone tse kore that's why ka utlwa mo bopedi 316 ya reng a tsentse a re gola le tsona ke ne ke sena o gana le ga dimpolaya ke na le tsone dintho tseo mme tsatsing le ka tšeo gore modimo gorokwe ya tlang ka lebitso la gago nthuse to deal with these personalities tse e leng gore a di nyako ke sa kagiso maphelong a lelapa la ka moetso
tse se batlo ke sa ke gona kutlwano ka mo dikerekeng tsa rena tse di tshito lerato le tswe maphelong a rena o re ho bokwe come and rescue me come and rescue us ka mo situation sena modimo tla bereka ka wena wa bona pasekeng ena ho tlotswa o le motho ya kaone ko lo tsamaya mona ba bona ba wena o kaone wa yes a ke kaone fela ke extra kaone go ba le modimo a ditse ka nna mme ntlha ya boraro bana betso ba ratang ke marena a rona Jesu Kriste ha setse a re utlwile a re pholositse le rena let us participate in this mission by rescuing others. Be an agent of change. Hotlhe mo le mo teng. Wa tseba ke na le ngwana wa Rakhadi ka mo lapeng ngwana ona o iphile dithethefatsi. Ene ke na le bokgoni ba hore nka thusa ngwana ona. Rakhadi bophelo ba hae bo be hantle. Mara hore ke thuse ngwana wa Rakhadi ke bona nka Rakhadi ya ka ntwae. Mara this morning how beletsa hosana ho retwe ya tlanka lebitso la Jehova e re modimo mo ke nang le bokgoni let me go an extra mile in assisting others to be saved. Ke dumelle ba bangwe they must be rescued because umphile bokgoni bo ba hore nka etsa ntho eno re se ka dumella fela re Kriste a rescue rena fela ha rena le bokgoni ra palla to rescue others. Mme mesong ka tjeno ha re mo beletsa a tsena Jerusalema ya bophelo ba hao ha setse a re pholositse le rona a re yeng ko ntle re pholosa ba bangwe after all re pela sefela taba ya ka lefatsheng lena gore ke rate Jesu le o tsebisa ba bangwe thabo e bonwang ho yena ha e sa ba a lip service empa re etse practically ka maphelo a rena le nna jaaka re le Phuthego mesong ka tjeno modimo ha re thuse re tswele ko ntle go ba the change agent mo ka fitlhang mo teng Kriste e sa le morena amen. Modimo wa rona o mahodimong gore wena wa khona maphelong a rena ha re hoeletsa re hlwafetse gore e tla re pholose a o re furalle re bone ka bana ba Israele o ile wa pholosa re bone ka ba bangata lefatsheng o ile wa pholosa le rena mesong ya ka tjeno re kopa re pholose ho tse ngata tse re kopanang le tsona tsa bophelo Phutego ke ena modimo wa rona re tlile re tlo keteka letsatsi la dipalema ho gopola ka nakong eo morena Jesu a kena Jerusalema ho yo keteka mokete wa Paseka le hlolohelo le hlafalo eo Bajuda ba ne ba nang le yona ho ka pholoswa ka mohare ha seemo se ba leng ka ho sona. Ra ikhopotsa le rena hore Kriste o tlile lefatsheng ho tla hore pholosa mme ha re mo hwella modimo wa rona wa ona le bokgoni ba o ka pholosa dintho tseo re mo hwellang hore a re etseng tsona. Hantle modimo o buile bukeng ya Jeremia kgaolo ya 33 temana boraro ha re bitsa mo ho wena wena o tla re araba wa re bontsha tse kgolo le tse patilweng. Ha re bitsa wena o tla kgona hore araba. Ntate wa rona re kopane mona re le kereke ya hao le Phuthego ya hao tsatsing la ka tjeno romella matla a moya o halalelang re re ha re tlotswa re kgutlela malapeng re o keteka beke ena e khethehileng dira se sengwe ka mohare ha maphelo a rona re thuse modimo wa rona re baballe modimo wa rona re fetole ntate wa rona re role tse re nang le tsona maphelong a rena mme ha re tswella pele ka bophelo re tle re kgone ho direla re le bahlanka le bahlankadi ba hao ba ratang ho etsa mosebetsi wa hao. Ke rata ho rapella kereke ya rena kereke ya Uksa modimo ke a e rapella ka pelo e tlhoafetseng ka pelo e utlwileng bohloko ke e beha mo ho wena wena ko wena o tsebang modimo wa rona re thuse o intervene ka hare ho seemo se re iphumanang re le ka hare ho sona wena o palelwe o tlo sebetsa ka nako ya hao. Ke rata ho rapella sedika tsa rona tsa Northern Synod le Synod ka moka re sa tlo keteka Paseka ngwahong ona
ntate wa rona sebetsa ka rena o re etse ka ho loka. Diphuthao ke tsena, Polokwane City le Polokwane Central. Ke rapella seruti sa sona, makgotla a dikereke, ke rapella bana ba kereke ena, barwetsana bahlankana bo mme le bo ntate. Ke a ba rapella ntate wa rona on their personal capacity, on their family lives, ka mahare ha mesebetsi ya bona, in their communities. Ke rapella progress and development. Ke rapella healing modimo wa rona. Ke rapella unity. Ke rapella justice ka mahare ha rona bohle. Ke rapella hore o hlonolofatse ha re tswa le ha re kgutla. Hotle mo re iphumanang le mo teng. Re se ke ra ba le letshogo la hore rena re maloko a United Reformed Church in Southern Africa. Le mediro e tlabe re etsang mo re leng mo teng, batho ha ba re bona ba re thabele. Tatwa mesong ya ka ke re a utlwa hore diemong tsotlhe tse re kopanang le tsona re re hosanna ho bokwe morena wa Israele ya tlang ka lebitso la Jehova. Re bolele mantswe hore come and rescue us, come and save us. Ko memela di situation tsa rona tse farologaneng, come and save us, come and rescue us. Wena kwena di tsebang ha re le ba le dibe tsa rona tseo re etsang nakong e nngwe le nngwe ya ho phela ka polelo ka tlhalohanyo ka meshomo ya rona re le ba le tsona ka nakong e nngwe motho o batla ho dira bontle o nyaka ho dira bopila a khupisa motho a sa lemohe ha ba re lebalele re ba lebalele le wena re lebalele re kopa tsele tse dingwe ka Kriste morena le mopholosi wa rena. Amen. Ka sela sebaka ke nako ya Ale dumedisha putla wa meseng ya letjatsi. Re le finance committee go ne le dijwana tse pedi mo. Re tlo no tla ya ka kgonega. Re tle ka o shielana ka re o mo tlhare le baeng ba bantsi. E re ka fana sebaka ra no tara ra feta mo tafoleng. Re tlo etapele ke moruti le church council. Re tlo gopela batho go nya Polokwane City go re thusa mo tafoleng. Eba detail re a leboga. Oh, my Lord. Yeah. Bless each and everyone in this church now and forevermore. Amen. Give them strength. Give them power. Oh, good health and more days to live. Ka baka la hore ba ntshitse dimpho tsa lerato ka pelo tseo di lokileng ka lerato leo le shishang. Let them enjoy the rest of the day. I thank you and amen. o bua le Moshe a re bua le Arone le bana ba hae o re a leke le hlonolofatseng bana ba Israele jwale le re ho bona Jehova a o hlonolofatse mme o boloke Jehova a o khantshetse sefatlhego sa hae mme o hauhele Jehova a re telletse sefatlhego sa hae ho wena mme o fe khutso ke ka mokgwa o jwalo ba tla beya lebitso la ka godimo ha bana ba Israele mme nna ke tla ba hlonolofatsa
amen